Azamba. Yeah. So ho ye de. Ya meti ase ba for. De nyame ase, ade chi sei na eja. Ghanaian Times na medin na mu na ohwa front page ha no mampani Akufuado ene oda ha no fefe kama so abupo ni suita koto farm ibo ni suit no age ne ndichichi fellow Ghanaians chichi no ana o ka kire ECOWAS Court oma fra mo dwuma yase ana o ka kire so mo nhwe ema won madwuma no enye fine enye pepe pensese a wode agu ho so de be yadwuma no wo menye adwuma a kire se won madwuma yo no wo kire se 60 cases ana judgment be se 25 so de se wode atudwa akromfo so abawura national NTC Accra na ma wakako kire se niema wakofa ho new times corporation amakoria mo na papers no fire na said den na hia wo eno e wo front page na fisheries ministry so say sa closes in na wo de aba no pese wo guso dwendwen ho a se wo de bosome baako e besia ka ho na kenkan krata na o se betumi aba se ye openima bosome December ana se bosome fufuro binti wo guso toa ho adwene e de ahwe eye osoafa wo hwe asoye no eso mame hawakumsin na woni sentrofo din komo na wo chirechire mu a kire won mu esa Ghanaian Times de eno no na ofa daily graphic so daily graphic the mabubo so ene nkomodi ekono nkomodi ekono sa policy rate Bank of Ghana a raising no ensem wa hano BOG tackles challenges raises lending rate withdraws COVID-19 stimulus measures and wa hano mampani Akufuado and EU supports TVET with 17 million euro and graphic communication group need me ko bi so akaboma say Ghana and America mine no ko fe den tem adwadie mu ni ade no wo hwe na wasemu kina ama bibibia akọ eyie enti na say daily graphic dia wodi enam no ya hwe daily guide the so e wa hanom right Bank of Ghana bra wonu policy rate no no euro bond issuance this year right and Dr. Ernest in phone wa jealous man shoots wife dead and no had man Babin Snaps deputies again and no e daily guide front page Billy Guy front page if you are not quite saying statesman and the sorry so I would say Pon Kroma who say nenu ye sere nesino egusu sa o say aban behwe na the flagship programs no wakoso a protect and SSNIT so say 10 million informal sector workers not covered and no e wa hanuma court drops gavel on Opuni theatrics and no e daily statesman and so emu enti ene de bon krata no ensem a edimu akotina na say on the front pages no na yabobo boso enkakran ba for redamo ya na se bebre say the bon krata na personal